Pamirsa pedestrian Jalan Gajah Mada Denpasar, sane rusak kantun Side Kepanggih, sekadi ring ajeng BRI. Anggaran penataan kantun ring tahap perencanaan, sani durung janten, ini galah pengerjaan fisik Side Memargi. Ya diasun kena punika dados kawasan wisata heritage Kota Denpasar. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar Ida Ayu Tri Suci Mausang, penataan Jalan Gajah Mada durung madue detail engineering design DED. Punike taler penataan pedestrian Jalan Gajah Mada wau pacang menuju tahap perencanaan ring anggaran perubahan. Ancang pengerjaan fisik inucap durung kauningin galah pemargin nyane. Ancang pengerjaan fisik inucap durung kauningin galah pemargin nyani. Mawinan pai ketandani pacang ngajuak anggaran anut perencanaan. Pedestrian punike kauningin rusak utaman nyani ring lantai nyani. Nanging sampun belah ritat kala kabecikang. Dayu Tri Suci ngawawahin penataan selantur nyani pacang anutin anggaran sani kaajuang. Mawinan ring warsani mangkin kepasti kayang anggaran penataan Jalan Gajah Mada durung wenten. Dane nenten purun masti kayang yening pelaksanaan fisik sida kemargian ring warsa kali tali selai. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.